manto mangken nika beda soki beda miskin itu pita aki beda kada coba mantona pandi mobil ya mentah kopak matoa tang kompoi det tang kompoi det ai pencok elo ngah kompoi yang budget kero arang ngomongan nyambi motor coba manton tadi apa kompoi ngocak kemana mulai pentol ba terkepanah arang maklum lo gak membangga orang di dunia do mon setia korsoki sokoni sombong tak kare mon tak bentai tak bentah ya bener ada banyak mungkin ini dari saking lebur ke pese apa bayokor ke pese bener pilihan doa unda apa nah bener manto mungkin beda soki beda atuna beda ada mason je genge biluk nih manto mangken nih kak beda soki beda miskin itu pita aki beda kada coba mantona pandi mobil ya mentah kopak matoa tang kompoi det tang kompoi det ai pencok elo ngah kombo ya budget kero arang ngomongan nyambi motor coba manton tadi apa kombo ngocak kemana mulai pentol ba terkepanah tahun lejo dei tunya nih kampon bagi Mosle andi bagian tunya di seputol panika mak nika muncul le seputol tak kira apa aja Mosle andi bagian sebeda panika nika sanna ojan ban mosle sabak kepancoran gojok wang luwang king san lamari ojan aku nule sebutol kan beda orang to bintang ngoca kah ngagak sokia embuk mate ngagak sokia ngagak soki wala anak geringe kok jangan ngocak anda ir bagian bener dunia kadilih dunia pada banjang bajangan dari banjang bajangan jang bajangan montek bas abas norok kayak mulai tabang cepeng torembian ibirina anu bi gula jasaan hari ngomong jocol modal mbian karo mau saja nyembi rokok mbian sambian montro lancar rezekina dekik depak ke jompok nyari kertas putih saya tidak tulisin sekali pah beli sepidol celang ambian pas tulisin bu tulisin apa huruf hijaiyah teloan ain lam qaf pas beri harkat fathah kapi pah baca alaqah ini mentah alaqah dong legare hosok biar apa makairi botare ngongguan bener mon pakun lako kita lemari mak sambian sekasi alaku tulis boleh jim kaf jim jakaja kenika usaha dohir bada usaha batin bada Habib Abdul Qadir bal faqih nika berada bu habaib ki buruh habaib kayak ujek bunga nening keluarga kanto andi keluarga habaib terbabrukah terbarokah amin beliau ni andi majelis solawat pada ban subbanul muslimin pada ban al-wali gurua pada ban at-taufik andi coba kan nyaman suaran lo habib gurua pajatlah keturunan Rasulullah jadi suarana nyampung ban kanjeng Nabi mon riya ke are saya ada turun Nabi Adam ada ban Nabi lanjut ki Dabun Habib Abdul Qadir sambian montro lancar rezeki kengain palebur mau salawat man aktsara minas salah wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siapa orang sebanyak maca salawat jaipon matailul masarrat sarana dalailul khairat paling sekonin banyak beni paling banyak paling banyak tadi temu je paling sekonin banyak berapa 300 baca salawat salawat napa ke terserah sambian siapal dikit minta ke Habib pada napa sih bakal paring aki mun libur mau salawat tong
atalallahu umrahu, Allah bakal melanjang umrah, amin. Nomor 2, wa wassa'a rizqahu, Allah bakal melancar rezekina, amin. Arya wasakkana qalbahu, Allah bakal metenang ke atena. Pengumuman nah ba abai bara Rabu pun tenang atena insyaallah sehat, amin. Geligi buruh ke fakih melar muka daripada yang dalam umur sehat songkana tertulis jabut ban Allah boleh je mana bolana beliau al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dikasih pen ngopen umat pasir. Beliau ini jabut kencing manis tapi ternyata beliau sehat. Kenapa? Pikirna beliau sehat, keyakinan luar biasa. Penyakit ni gamak sejen masara gara-gara pikiran belum 20%, deeureun 20%. Pada ben panjenengan andi penyakit darah tinggi, ngagak sate bisa bini pai peta kerja, saya ngak komat. Aro kita ikakan sate ne tinggi deeureun. Arapa ngecit. bener. Bangka de goreng gula ban sambian si maknai coba keberadaan ni kalau maknai bagus tenang atena mun lebur mau salat. Apalagi muntro abah enggak ditok manfaat dari solawat wa madda fikrahu, orang enggak ditok ipalanjang pikirna maksudnya dak remah pikirna ipa cerdas pun lebur mau solawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh ku laku ning akhirat mulai selamat teh iki ring to bintang ben ring belumbungan sana ku mikir ke nah nang jek saking ngebeko ke tak masuk ke standar je bek nyabe ke mon Imam Syafi'i guru ke mon Imam Syafi'i kerua standar anapa tore bayangkan bulan puasa beliau ni hatam Quran sebidak kali mun gula ban sambian pasaan ben malam ngabi telo jus apa? Jus abuh dimah bodoh sing ngocak gula hatam telo kali ke amah masjid to bintang aro beni hatam ro nyaman teh aro nyaman darusan ngampong duh jareng make tarawih namun tak lekas tak baju je dak emak mata nyabe pun pas imamah maca Fatihah matartil Bismillahirrahmanirrahim ngoca mama abid le Alhamdulillahi rabbil alamin bila saya rokok pun kadang kana salah sehari kok tak rokok sekali apa imam le salah ghairil maghdubi alaihim waladdallin lah cermat ibu di bah ngoca amin imam agar tak lemah dena tak ning terus akhir aja komatan jantung ri ibu dina ibu imam bah ngocol patas Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar haram bade Roma oku bade Roma guna tak congocotan rakaat kedua alif lam mim Allahu akbar salam are ngolok salam bagian dat ngodet ngocak lanjut yang bagian mata bagian sewat apa ngocak cocot mun pas engak si YouTube bro apa YouTube bro nih apa jang tarawih terus lekor rakaat ban witira 7 menit mare aku dan wor njan gule mikir ari secocok re bening kui songkok re kui helm jan mun geger guru gagah rotak guru nikah sih masuk ke surga guru ban sampean malarat ke jek saking ngebekoh nyabe dak remes setro masuk mun ke gudang si ba nyabe bau ni sebek laseng dak remes setro masuk usandi kenalan ring dalem ke mun andi re kenalan ring dalem ampo sok masuk dari budi ruah ya dari budi ya masuk sedekah iki namunten sera kenalan ring dalam nih ada lain angin basera juju kaki buyut dari Habib Hasan bin Umar As-Segaf basera Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebat napa lebat salawat banyak maju salawat laku gangku deh ke mulai barokah bangoca sambian kim bian tak tani ibahatani amalon lo deh
malam tu tak tedung sakan nama aja solawat magi sampai dung tedungan sampai nyongok cinta suci rupuk aja solawat deh kan mungkin ni kebanyakan anak-anak repuan remote benembut anak ningku upin ipin embut ningku cinta suci apaan bah keluar dari kamar cak lemandam tedung Arab apa itu bah ngocak Barcelona main mal di masa aku Al-Quran cak bah ada juga nih dan TV gitu bener lagi pon selanjutnya ini terakhir kefaki ampun Rabu ini sokon nih cak teloan penyeraman mon gule tani sokon nih narengeng gule salah kiai plus tosan niser gule matora juga ning malam ning siang hari semangken Pak Buri nih kan mangken perpan sosa iki make taronan apa kita ada nih tak terseting jak nasir ada apa ya ini lagi Pak Buri ini mulai gelak saya ngitek kiai tak kok tak Rabu ya lah Rabu kapi tak selesai gelak nih kan sambian tak kok tak rampung nih kan ada rampung nih kan susah nih kan anak apa anak tak kok tak kebencian mak pak hafutu wah lebungan nih nih keburu manis dan mulai orang kepi let ada buru entar nih kagak dapur beda karena saya lah gula sematoran apa tetireng tua nih ternyata tak mari mak sampai bila boy di anak telok dan mereka bin kapi bah ngocak mari latang tugas cok ngocak mari cok sekejakian di anak-anaknya cerah kompoi cok ngomong bamba gini nih berkata tidak ingat apa sih kompoi buka berkata ngantang pada jajan bak cocok takku tuh aremannya menarudi siapa boleh takku boleh aremannya mana sipti gua sabar boleh bah ada tetel ada dak sendok deh kakan bah padahal lemban dah tak edi tining embamun saya ngakompoi ni kasaran berga anak benerin kan banyak kompoi patoro apa anakku bada alhamdulillah manggan bah babi ini alhamdulillah oleh barokah kompoi ngateraki ke kamah ke madrasah ke dalam lagi hafiluddin teraki wah si jari ngemban saya ngateraki si asal tak tahu ke doa sebelum makan ngateraki kompoi wah tahu ke doa sebelum makan sanda boleh wah mata mana baca doaan dan bu guru ruah baca ban kompoi ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar amban ja tak pajan doa lewat kalau pai lepas gakan tegur ban kompoi mata macam pun ban baik bah ngocak amban arodu anak kana RA engkok le tua dibudin kompoi bah ngocak atau le atas ya Allah bila setua ali tak usah macam doa oleh 10 tahun oleh 5 tahun anak le dedeng boleh pokok lah ikoni ke juanda abah lengempan boleh enjan mbuan bah ngocak patoro boleh patoro boleh lain kuliner lain ternyata sana boleh Rabu lah boleh ke Malaysia keringi patoro boleh embun tele tak teke bah ngocak dia terus ya nak terus aternak mula dia ya kau wajah pemari dilakon dia ya tanah macam lari sih kau tertireng tu senika Allah sepenting le depan barokah lagi kayak gun saya kamator apa mak nika bilang akin kompoi anak nika toreh gula ban sambian beni namung abiyayai beni namung momoduk mangken singantang mulai korang di tengah-tengah masyarakat adalah fungsi kontrol dan doa dari anak dari pak ke anak dari embuk ke anak dari mbak ke kompoi jadi mangken toreh doakin karena nak mangken gak dito debun ki Hamim Jazuli dari majapon ku laku riya nak ganak tak ning balai diri colok mau dibalai diri colok letak ngidingakin dak boleh balai diri Fatihah pen saben bekto Fatihain debun ki Hamim Jazuli mun bisa per anak Fatihain 11 mun bisa tak bolo mun bisa 100 yang saya cocok kering to bintang 11 apa sokoni ke 100 jadi ya bid jadi bandi anak beto tak bah beto ngatos dia anak sepodo sebu macam itu bah ngocak sakte bana paan de mun de iri jadi ketika ditoh
makanya tadi doakin nikah tertulian dia keturunan si bagus amin genteng retin alhamdulillah sih paran di kompoi mah bre nang tenang lebaran gule tak jongo cotan gule bakun di kompoi dia ku laku tak wah berdegayan ya pon minabi beda salah lopot saboran iki terpada lancar umur kapi terlancar rezeki nembian siapa keluar Pak Puri ke panjenengan derajat gantena mireng sambil perengakin pun apa saya buaki sarang kifaki selebih luas selebih banyak selebih saya dari abdina orang berlangkonyon sawara subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.